INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong zong te inzain chibai kan bu ka cheu okas nili ninga nia nia indam tlan theu kan be se tun tum chu international news le politics Taiwan Strait lampo telin update kan siama atop thlengin in lo ngai thale theu don nia Russia achena le tahlea Finland le Sweden in NATO nai zel boka Zelensky-an Jinping muadu bok okas nithum nimin khan US Senate le Italian Parliament chuan NATO huanga Sweden le Finland lak lu natur accession chuan pom taphot maya NATO member dangte po hian an pom thu hi anron puan chho ve zel arin om Turkey in Sweden le Finland accession bill hi an pom ve huna chuan engkima fel tia soi thei ani tawng NATO member puitling an ni na turin thla enge moza chu hun ala du dona hemi chung hian Russia in rampani te hi a beyani po in US le Italy te chuan an chan to dona ni President Biden chuan US Senate in NATO huang zo na tur vote apeta chu lom omati thuasoi Russia chuan tunkar chawatang khan Ukraine mun tin maya ma ala tharle ta ni in Ukraine official tenan soi Dmitry Zhivitsky Sami regional governor chuan okas nithum khan Russian force ten khopathum lai bominan kap le ni in asoya missile musom nga le pangalayan kap chhuwa kani Krasnopilska muna residential building adeng fu ni in soya Russia lam chuan hei hi an phanasale hle bokani Indo nuakal chuak masaberni turin Razoni longlian chuan Odessa port chu thotan ni khan a chhuah san felta a food grains ton sing ni le sangruk le zanga le som ni le pasariarit a phur Razoni hian Joint Coordination Center JCC Istanbul khopuya inspection en fiana apal tlang nuin Tripoli Lebanon lamapan le ngalani Ukraine Infrastructure Minister chuan tuna hian longlian som pasari vel po kalchuak mai theitura bungrua hlankai vekani to thu asoya Turkish official ten nikhata long thum vel tir chhuat thei anin be sei thuan soi South China Morning Post SCMP in atarlandanin Ukraine President Zelensky chuan China President Xi Jinping muatum ni in a reporta adang dai vele khop mai South China Morning Post chuan Volodymyr Zelensky hi interview anei puya Zelensky chuan Jinping chu a political power manga Russia indona titop tura khap dai turin angena mai chana President Jinping muadu thu asoibok Zelensky chuan China chu economy ro pui tak nei ania UN Security Council permanent member alo ni boka politically and economically in Russia hi athem lung oi thei arin thuasayani International Atomic Energy Agency IAEA chuan Zaporizhia nuclear plant chu thunun thei ani to lo thu an puang vele ta Europe rama nuclear plant lian ber hian IAEA in kai hroina dana siam te chu abo chetan ta a en fia siam that thuai ani lo chuan poina sataka khoi theidon ni nan soi March thla khan Russian force ten an optana US Secretary of State Antony Blinken chuan Russia chu Zaporizhia nuclear plant military base sabun ni inapu Russian official te ro chuan Ukraine chu West ralthuam manga Zaporizhia nuclear plant beya apu ve thunga inputon politics an khel meka thudi khriat chian hi hardu hlea Yevgeny Baletsky Russian official pakhat chuan Russian sipai ten Ukraine sipai Zaporizhia nuclear power plant ti chiatan tumna lakata an veng him tlatani ti IAEA director Mr. Grossian a hmuh fia theinan engkim en fia tir kan huam rengani alo ti ve bok Zaporizhia nuclear plant hi Russian opna hnuaya Ukrainian thok tu ten an enkol mekani
IAEA Director General Rafael Grossi chuan Zaporizhia hi tlo thuaya tum thua soya mase Ukraine Russia le United Nations terim ti na angaya du hun tlo thayani lo ti soi. German former Chancellor Gerhard Schroeder chuan grain export deal hi ceasefire na zui mai thei ti soya. Gerhard Schroeder le Vladimir Putin te hi in thian thatakan niya German Social Democratic Party chuan Gerhard hi Putin ne in zom na an nei renga wangin pet chua an lo tum ve mek bokane. Zelensky chuan Gerhard Schroeder thu soi hi apom lo khop maya. Ukraine ram an opzong zong an chua san vek lo chuan Russian nen hian ceasefire kan puang lo topang ala ti ve tang maya tlom maya la tum lo hle. US House Speaker in Taiwan at lo boruak hian China hi atithin urta hle maya. Mase United States laka chalachiltat masazok tu ni hi aphur farhan lo ve boka. China hi ayin thau sareng maya ni. In thau sakna chikhatatan Taiwan ram depa military drill lian ber an nei mup maya. Taiwan point China PLA military drill hi ngun takin at thlir vereng boka. Indaw na hi kantu thlan tur chu ni mi alofa. Mase indaw ture ro chuan kanin ring rengani anti. The Global Times chuan tun tuma military drill hi United States chau chua ania silai mutak vek manani dona. Eng huna po Taiwan chunga hian silai mu hi atlat hut thei rengani ti na ziak. G7 ram te chuan China military drill hi andem thu an puang ngala. Pelosi in Taiwan at lonen in zom na anei lofa phua chop tak mewani ti in China chuan lam an soi sel. China military drill hian Taiwan longkal chuak tur te po ati buai na sa hle maya. International Sea Road som pariat lai ati khailak vekani. China Foreign Ministry thu puang tu Hua Chunying chuan military drill chung hian Taiwan sipai te hian pal thil po in silai ti puak hlek su se. Pal thil po silai mukhat an kapani vai chuan PLA ten an changlet ngal don ti asoya. Kar masalama anin thau sakdan ang khachu anitalo deu viu maya. Chuan lam enge mo omse China hian alo chak ruve viu mai thayani. Atan chuan tunang hun luka Taiwan lak let na chance hi a omle tolo mai thaya. Iwesero abe tilangai don ni nalangta. Titus Chen, Associate Professor of Political Science, National Sun Yat-sen University, Taiwan chuan Xi Jinping chungchang ti hian asoya. President Xi Jinping an noya. Taiwan hian harsat na nasataka toka Xi Jinping at hildu berchu pal thila indaw na accidental war ti chua hini ati. Russia chuan China at hop thu asoy toa. China Iron Brother Pakistan hian One China policy at hop thu apuang vele taboke. Pakistan Foreign Office chuan thu chua siamin Taiwan Strait a buay na sausang mek chu Pakistanin anga even vere nga One China policy hi kan thlop hleni anti. Maniram economy po en kol hlei thelo. Pakistan ram thlop na mu hi thil chuan te ni viawange mo chu. Taiwan Strait lam an ngai tu reng chuan Mizoram dota Sri Lanka nung zui tu tepo ani thei mai theiani. Taiwan Strait ta in ep na hi claimin han soi zau tretila. Taiwan Strait hi China le Taiwan in rina ani. Nancy Pelosi veng turin US kan worship hol tak alo tir lut dai to maya. Tuna hian Taiwan chu China le US in daw long ten an hual me gani. China aircraft carrier Shandong CV-17 po Pelosi zin chuatang khan Sania Naval Base atangin an lo tir chuak ve to a. China aircraft carrier Liaoning 001 po ain ring ve ta hle. Taiwan na Pelosi jam chung khan China aircraft te chuan voisom ni le pakhat lai Taiwan airspace an lut manane. China aircraft carrier Shandong CV-17 hian jet fighter somthum paruklaya phur strike group ahova Hainan province a omdeu bera
long le destroyer enge mo zatin an zui ve thin atlang puyen Shenyang J-15 fighter jet te aphur deuh ber Liaoning 001 po hi Qingdao East China Shandong province atangin an tir chuaka thlo na somli lai phur theyania strike group turu tak anei vea indo long pariat talin an zui ve nge thin bok tichuan United States po in warship pali aircraft carrier nen a chhop to a chung te chu USS Ronald Reagan USS Tripoli USS America le USS Essex te an niya USS Ronald Reagan CVN 76 hi Taiwan atanga kilometer zariat le somkua a oma adin na ber home port chu Yokosuka Japan ani guided missile cruiser USS Antietam le destroyer USS Higgins tenan zuithin CVN 76 hian nuclear ralthuam apura sipai sangthum zanga le somthum le pahnih le ralthuam tam tok tak aphur thina tuna hian in ringin Philippines tuipuya ading ve mek bok USS America LHA-6 anti hi Sasebo Japana a om ve meka kumsang ni le som palia US in man thar chau ni in sipai sang khat le zariat ralthuam tam tok tak nen aphur thayani tichuan USS Tripoli aircraft carrier hi US Marine Corps sina sangkhat le zariat le pakhata tanga sangkhat le zariat le pangachunga Battle of Darnia ne na an chan riat rengna na an siam khania Taiwan bul naya achetla thina fighter jet F-35 som ni le thlona dang aphur thei kum sangkhat zakwa som ko le pahnia commission USS Essex hian sipai sangkhat le zaruk le somriat le pasari thlona tam tok takne na phur thei bok tuna kan tarlan duat tak hi tundin huna Taiwan Strait huam chunga ralthuam rampani tena an chhop tenia Taiwan hi chuan China hi a hne don lo ti hi chu achianga maro chu United States puina in China military hi ne a in ring ve hle ani China military budget hi US dollar billions ani le somnga le pahni ani layen Taiwan ero US dollar billion som pathume movel lekania tingai na omlo China hian sipai active military personnel hi noi som ni velaneya Taiwan ero in noi khat le singruk le sang thum vel aneya US pui mia lova in beitur ni se Taiwan sipai te an ha hle don ani sipai pakhatin PLA sipai som ni chuang an tha theyangai don tinania a ha thak viau don ani aircraft lampo anin thlauviau mai China hian aircraft sangli lai mai aneya Taiwan hian zaria te moleka nei thlona pakhatin thlona panga tala beyangai indo long hrim hi China hian zasari vela kolmeka Taiwan hian za po nei phalova heta po hian an boy hle thodon United States in thapui chua ado pui don lovani chuan Taiwan hi ngoi rengin China thu angin omai mai se khovel ta na thani mai Ukraine le Russian war ang bokin dol zor tur chu Taiwan ania ahminga ralthuam tha pe phal der silo ang vela US a khosak phei chuan Taiwan hian rethei le torbak engma chana nei don lovani ole khati zongkha tun tumata na international news le politics kanan som thei chuni a subscriber tele ngai khatu zong te in za chunga kan lo me